ayo ngayo mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga ahembwa hagati ya miliyoni 7 na miliyoni 87 z'amafaranga y'u Rwanda. Kwa kundi ujya umuhanzi yujuje miliyoni views akabipostinga aba yinjije harenga miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibaze ko bano ba subscribers nkubwiye uyu Chris Easy yabujuje mu myaka 3 yonyine. Ibaze ko urubuga rwa Social Blade ruteganya ko Chris Easy mu myaka 2 bitewe n'umuvuduko ariho uri kwirukanka ku ba subscribers azaba afite miliyari y'aba subscribers bamukurikira ku rubuga rwa YouTube mu myaka 2 n'amezi ari imbere. Zasanga zaramwinjije arenga miliyoni 274 z'amafaranga y'u Rwanda. Kanda subscribe kandi kuri iyo nzogera tujye tubana buri munsi. Ikiganiro cyacu nimba wagikunze kanda like nguhaye ikaze. Abantu bamenye ko amafaranga ava kuri YouTube ariko bakibaza bati ese kuri miliyoni views YouTube ihemba ngahe? Miliyoni views nta gasongero kagaragaza ko uri umukozi, kagaragaza ko mu gihangano wasize kuri YouTube ko hari ibindi bitandukanye n'iby'abandi wasizemo byatumye bibakurura bigatuma baza kureba igihangano wakoze. Ukunze kubona abahanzi bishimiye iyo bujuje miliyoni views. Chris Easy nk'umuhanzi ukunzwe biramworohera cyane kuzuza miliyoni views mu munsi umwe. Icyumweru aba yujuje nka miliyoni zirenze 3, dore ko mu bihangano amaze gukora nta gihangano kitari cyuzuza miliyoni views. Mu ndirimbo amaze gushyira ku rubuga rwe rwa YouTube amaze kwinjira kwa Junior Giti nta ndirimbo itari yuzuza miliyoni views. Aka kanyise wibaza uti ese muri izo miliyoni views naahe mafaranga yinjije? Ese buri kwezi YouTube imubarira ngahe kuri izo miliyoni views aba yujuje? Kugeza uyu munsi kugira ngo YouTube ibe yahemba igihangano cyawe icyo bigusaba ni ibintu bitatu: kuba wujuje aba subscribers 1000, kuba ufite watch time cyangwa se amasaha 4,000, cyangwa se kuba ufite udushoti twarebwe miliyoni 10. Aho ngaho uyifitemo 2 amasaha 4,000 yube yafite waba monetize n'aba subscribe 1000. Ariko ufite aba subscribe 1000 ufite udushoti twarebwe na miliyoni 10 bitarenze mu mezi 3, YouTube itangira guhemba igihangano cyose wasize kuri YouTube bitewe n'amamiliyoni yakirebye. Ibi ngibi ndakubwira ko Chris Easy yabirenzeho kera cyane. YouTube itangira guhemba igihangano cyawe ari uko wujuje ibyo bitatu maze kukubwira. Ufite aba subscribers 1000 na watch time 4,000, cyangwa ufite udushoti twarebwe miliyoni 10. Udushoti ni utuvideo dutoya dushyira kuri YouTube tuba duhagaze. Iyo ufite utwo tuvideo twarebwe inshuro miliyoni 10 bitarenze mu mezi 3, ufite aba subscribers 1000, utarisha amategeko agenga izo mbuga nkoranyambaga cyangwa utarisha amategeko izo mbuga nkoranyambaga mu gihugu zikoresherezwamo, icyo gihe utangira gukirigita amafaranga ya YouTube bitewe n'amamiliyoni yarebye ibihangano byawe. Uhise wibaza uti ese amafaranga YouTube ihemba abakiriya content basizeho video zabo ku rubuga rwabo bayakura he? YouTube ivugana n'abamamaza bagashyira ads muri video zawe, abo bamamaza bagatangira guhemba YouTube ikagifata 45%, wowe wasizeho video igafata 55%. Nimba uri mu Rwanda uhise wibaza uti ese iyo turi kureba video ko nta cyamamazwa tubona muri video, ibyo byamamazwa biba biri hehe? Igisubizo ni mu Rwanda na ads zemewe. Ariko nimba ujya ukoresha VPN iyo uri kureba video zawe ukajya kuri YouTube, mbere yo kureba video ujya ubona ibyamamazwa bizamo, utu video tuzamo twamaramo nk'amasegonda 5 bakakwereka ahantu handitse next ukadusimbuka. Izo nizo bita ads cyangwa se ibyamamazwa. Umunsi mu Rwanda bizaba byemewe ko ads zikora ku mbuga nkoranyambaga, mbere yo kureba video uzajya ubona hajemo karaka video abantu baba bari kwamamaza ibintu byabo, ibikorwa byabo. Ni nayo mpamvu views zo mu Rwanda ari hafi ya ntaho ntacyo zimaze. Umuntu wakurebye ari muri Amerika, YouTube izahemba video yawe y'umuntu wayirebye ari muri Amerika. Ariko video yawe cyangwa se indirimbo washyize kuri YouTube nimba yarebwe n'umuntu wo mu Rwanda, views zawe zizaba ziri hafi ya ntacyo, kuko ntacyo zakumarira kubera na ads zizaba zirimo. YouTube ntago yaguhemba nayo batayishyuye abamamaza muri video, kuko uzaba yarebwe n'abantu bo mu Rwanda
kandi nta kintu kigize cyamamazwa muri iyo video, ariko umuntu wakurebye ari muri Amerika mbere yo kureba video yawe cyangwa se agezemo hagati hari ibyamamazwa byajemo, icyo gihe YouTube itangira kuguhemba. Noneho ubwo tumenye aho amafaranga ya YouTube ava, reka turebe ese kuri miliyoni views YouTube ihemba ngahe. None se wari uzi ko kuri YouTube iyo wujuje miliyoni views, kwa kundi ugiye n'umuhanzi yujuje miliyoni views akabipostinga, aba yinjije harenga miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda? Ati bigenda gute? Reka nze tubirebe. Kuri views 1000 YouTube igwemba amadolari 5. Ayo madolari 5 nuyagabanya abantu 1000 bakurebye, uzasanga ku muntu umwe wakurebye yarakwinjirije amadolari 0.005. Ayo ngayo nuyakuba n'abantu miliyoni bakurebye, uzasanga kuri views miliyoni warinjije amadolari 5,000. Amadolari 5,000 y'uyu yavunjishije mu manyarwanda kugeza uyu munsi idolari rimwe rihagaze 373.59 uyu munsi twakoze ino video. Nuyavunja mu mafaranga y'amanyarwanda uzasanga ari miliyoni 6,867 n'amafaranga 950. Izo miliyoni 6,800 nibyo YouTube iguhemba kuri miliyoni views iyo barebwe n'abantu bafite ads mu gihugu cyabo. Wumvisha ari akayabo ku bahanzi, noneho birarenze, si urubuga rwa YouTube gusa. None se wari uzi ko aya mafaranga amaze kukubwira Spotify yakuba inshuro zirenze 7? Iyo wujuje miliyoni views YouTube iguhemba miliyoni 6,800 birengaho, ariko urubuga rwa Spotify iyo rurimo guhemba umuhanzi ruyakuba inshuro zirenze 7. Si urubuga rwa Spotify ruhemba abahanzi gusa, Apple Music, Boomplay, Audiomack, Spotify zihemba abahanzi akayabo k'amafaranga. Ntukabona umuhanzi aba yashoyemo amamiliyoni mu ndirimbo, abafite henshi azayagaruriza, yakora ibitaramo akinjiza amafaranga, yabona abafatanyabikorwa benshi bo kwamamaza akabamamariza akinjiza amafaranga, abahanzi baba bafite henshi bakora amafaranga. Ariko ibyo ngibyo by'imbuga nyinshi zihemba abahanzi reka tubireke. Uyu munsi turebe se kuri miliyoni views zo kuri YouTube umuhanzi yaba yinjiza amangahe. Wumvishije ka miliyoni 6,800. Noneho reka turebe ese umuhanzi nka Chris Easy yinjiza angahe kuri YouTube. Ese buri kwezi YouTube imuhemba angahe, akurikirwa n'abantu bangahe. Ese channel yayifunguye muhe mwaka, iri ku kiyo kigero. Ukurikiranye Jean Paul TV show, uze ukanda subscribe kandi kuri nzogera tujye tubana buri munsi. Ikiganiro cyacu nimba wagikunze uze gukanda like, nimba ari ikintu ushaka twazakubwiraho ubutaha uze kugenda ucyandika muri comment ngo hayi ikaze. Uyu Chris Easy YouTube channel ye yefunguye mu mwaka wa 2017, amaze kwa uploadinga indirimbo 9 zazinde nakubwiye zose zagiye zuzuza miliyoni views, ariko hamwe n'udushoti twose yagiye akora twaje tubamo video 21. Uyu munsi twakoze ino video twasanze Chris Easy akurikirwa n'abarenga 431 by'abasubscribers. Ibaze kuba no basubscribers nkubwiye uyu Chris Easy yabujuje mu myaka 3 yonyine. Ibaze ku rubuga rwa Social Blade ruteganya ko Chris Easy mu myaka 2 bitewe n'umuvuduko ariho uri kwirukanka ku basubscribers azaba afite miliyari y'abasubscribers bamukurikira ku rubuga rwa YouTube mu myaka 2 n'amezi ari imbere. Chris Easy ni umuhanzi uri gukurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Ibaze ko mu myaka 2 n'amezi ari imbere azaba yujuje miliyari y'abasubscribers yafashe nawe cyagihemba ari kugisereburana. Uyu Chris Easy mu myaka 3 amaze ashyizeho indirimbo ye ya mbere ku rubuga rwa YouTube amaze kurebwa n'abarenga miliyoni 40 n'ibihumbi 743 n'abantu 269. Izo views miliyoni 40 nujya kubikuba neza uzasanga zaramwinjirije arenga 200,000 by'amadolari. Nujya kuyavunjisha kuri ryavunjisha twakoresheje y'idolari rimwe rihagaze 333.59, uzasanga zaramwinjirije arenga miliyoni 274 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo ngayo ni amafaranga yinjije mu myaka 3 ishize ayakuye ku rubuga rwa YouTube. Uyu munsi twakoze ino video twahasanze ku rubuga rwa Chris Easy rwa YouTube
mu minsi 30 ishize yarebwe na miliyoni 326 by'abantu. Uyu Chris Easy mu minsi 30 ishize yinjije abasubscribers 26,000. None se ko twarebye byinshi bya Chris Easy byo ku rubuga rwa YouTube, noneho buri kwezi ahembwa ngahe na YouTube? Urubuga rwa Social Blade ruteganya ko Chris Easy abahembwa hagati y'amadolari 332 n'ibihumbi 5,300 by'amadolari buri kwezi. Uyashyira mu mafaranga y'u Rwanda ukoresheje ryavunjisha ry'idolari rimwe ku 373.59, urasanga Chris Easy mu mafaranga y'u Rwanda yabahembwa 450 na miliyoni 7. Hagati y'ayo mafaranga harimo ayahembwa na YouTube. Ayo n'ayahembwa buri kwezi. Reka turebe ku mwaka yabahembwa ngahe na YouTube. Turasanga Social Blade iteganya ko yabahembwa hagati y'amadolari 4,000 n'ibihumbi 63,700. Ayo ngayo mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga ahembwa hagati ya miliyoni 7 na miliyoni 87 z'amafaranga y'u Rwanda. Hagati y'ayo ngayo harimo ayahembwa na YouTube. Urumva ko ari akayabo k'amafaranga. Nta mafaranga menshi cyane aba bagabo bahembwa na YouTube yo bujuje miliyoni views, kandi no munsi ya miliyoni views YouTube irahemba. Twasanze ko kuri views imwe YouTube iguhemba 0.005 by'idolari. Wabikuba kuri ryavunjisha nakubwiye, ugasanga kuri views imwe yinjizamo amafaranga 3 y'u Rwanda. Urumva ko bano bagabo b'abahanzi babujuje amamiliyoni ku rubuga rwa YouTube bakoreramo amafaranga menshi cyane. Akaba ari nako tuganye ku musozo w'iki kiganiro. Ejo tuzaba turi kureba ese Bruce Melody ahembwa ngahe na YouTube. Tunyure mu mibare tureba amafaranga yabahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka, n'abasubscribers afite no bo mu myaka imbere azaba afite. Wowe kugira ngo ikiganiro cyacu uzajye ukibona mu bambere, icyo bigusaba ni ukuba warakanze subscribe, ugakanda kuri iyo nzogera tugajya tubana buri munsi. Ikiganiro cyacu waba wagikunze ugakanda like, kandi nimba ukunda Chris Easy uze gusiga udutima muri comment, cyangwa ugende wandika muri comment umuhanzi nazakubwira aho ubutaha. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.